E tala tulilo man whaamsinonga, o le ata wantu e le whaamsinonga le taun unga, o le whaamsinonga tau palo ta muli. E le fofonga feta lai o le maota po le palemene o Samoa. E au fia e le whaalea o ngai nai nei e le whaamsino sili Justice Perese, o le nofo le tu malo whalea li tasi. Le ana umia e le fionga atoe lupe po muli nuku o ne semo ma to fia ia ve masui palemia. Ma le whaalea o ngai na e le whaamsino le tau sanga le tu te tee, whaasanga i le tu tangi, taruele iai se whaafina unga whaasanga iai. Ma le whaamalia ina o le whaamsinonga i tu e whaamao ni ai le soli tu la fono le tu te tee, tarule ngā luenga na whaatino e pētelo. Na wala ulia e pētelo no whawaenga ma ia ofo atu iai le momolio no whawaenga, e saini i le fono o lo whaia e langolongo i tue lupe i le aso saa a o lumana il pano te tele lua onua lima. Ato ai, malona amatu le selau lima sfutala i le fiafi a o lumana il pano te tele, ia no whawaenga, ma le whaamoe e pano ta tuai no whawaenga ia tue lupe. O le mtawhai le ale suita wā o lana agent o pētelo. O whaamao ni ai mōlianga o tue lupe e au noa mase masal solonga o le whaamsinonga. O na o whainga whaala tua na whaatino e lana tamo pētelo. Ma soli ai le vaenga iwa wha o le tula fono tau palo talu o sfuluiva. O lo ia ile mta upu lea e au fiai a sua ma R. Schuster mo le tutangi, M. Louis mo le tutali, ma DJ Fong, ma vi Leilua, ma i le tu ale loia sili. Le solua se fulul mai sino februari len wha mai ai le mta upu ma tuina mai ai le wha ai unga o ta uailunga. Ua tofi ai nei le tamaita ilo i o katalaina sa polu o Samoa e avem whailo tusif soswani au au. Assistant Secretary General for Global Operations. Esli el sfulima tau sanga obea o yam taita e ngā runga whaambahu malo i ona to mai whaapitoa. Mai mea tau tupe, whaasosoino tupe, pule ngō tangata, o le whaasoa, ma tā upu tau to mai whaona pōnei, o whaono tanga, pule o le vāna no whai, o ia o se tangata sini ai ma tā upu ese tau sisi o manga. Taloi nei na ave ai o ia ma whaaulu le ofiso sulfa inga, ai o le whaaulu le National Human Rights Institution e lutatu o tunu. Ai nga lue fo yo ia le ofiso o whailau tusi, a malo le tau pule ngai lone tona, e au fiai le ave ma whaatonu sinia. Masabe fo yo ia ma Chief Legal Counsel of the African, Caribbean and Pacific Group of States in Brussels. Ole yo atu le fionga sa polu yo na tofinga te tele, e pe ona ta uailunga, sa nga lue whaalo ia i Samoa ma New Zealand, mai olo ia umia whailonga maululunga, Master of Laws and Public International Law from Queen Mary University of London, malona whailonga Bachelor of Laws mai University o Aukilani, malona whailonga o le Bachelor of Arts mai le University o Newcastle, Australia. Inisio tala, o lo tu maulawa le sela walus fulu tala le tupe tongi, e tangata e malanga SPE tu ua foi, Samoa, mai malaiwa lelei fale ono. Mata ua le official pulenga malaiwa lelei lana i tulau. E tala se ina, le luan sela walus fulu tala, o lo wha loa inisio o ofisa wha salalau. O le teu teunga le tula fono lua o lua ona, o lo whaiai le tutongi mo le tausia wha awau. O le malaiwa lelei sela tala, ma le la fonga pa sese, le ua iei nei le walus fulu tala. Mama wai le selau walus fulu o whaopopo i pāse se o tangata malanga ese ma Samoa, ai le lua selau walus e fulu. Mai ua whamotino mai fo el pulenga mlai ma alele, e na ol pāse se la vai tua Samoa, o lo la tau tutongia selau walus fulu tala. Wailunga so ta inga tele waweli po tule moli a yon tamaita ito stala sini le Samoa Observer Marietta Heidi Ilalio. Le whai o whaamtalanga ya awhiai le tangata anga o tangata po o le whaamtalanga whaaluma luma. Talo mai lea sa lua sufa o matilo o luono. O le molianga e peona li potia le tala mua media na fua mai se tala na tusi e Marietta. O taawai, na ave ele atali o le palemia le taamalea leo ele isa na ia e tango iai. O le tala lava le na ilunga le newspaper o lo taawai le whaase e atu o le taita i leo le vaenga le traffic. I le isi ofisa o le mtanga luenga o leo le umai o na ia la pata i le atali o le palemia. O le tala le na te ena e le Samoa Police and Correction Services malato wha mawina i se whaamtalanga whaalawa i te lelo lato i te te. Mai leo iei se whaamomonga leo i nātu a inga. Wa to whaile a so lua le vai asfawa tula i eitu stala le whaamsinonga peona li potia le talamua. Ua whaatele le whaonga e tangata mai le tolu tau sanga le matua i le tangata siri o na matua o se ainga so ta inga tele vame.
Ua whaatele I fo'i le tau whaaleanga ma le so ona whaaonga. O le ngangana I awala e si I tau atua I le isi tangata e le o fia iai, paitai. O mafuanga na o le molianga whaasanga I le sa avea mata I tai o le tunuu. I le silia le luse fulu tau sanga talua I le sunga tula e pasa I le malia le ngaoi. O le molianga o le whaipule o le itu malo o le pa, o le whai au tala whaalumaluma whaasanga I le whaipule o le isi itu malo. O le mta upule o toi tolo le whamsinonga I le vaesana I mole aso fito apelila. E wala awai, talu le mafuanga o lo tamu whaifo I le loia sili fou. Ua pale atu nei le ofisa o loia sili e titina ese, mai ngā ruenga whaatino o loia le malo. E whamtalanga whalawa I tele le ofisa o loia sili le lua vai aso taluai. Na tano ai I le taunu ulo se mta upu soli tu la fono I lungo le laulau a le loia. A mata I loa o na ngalue. Ai leo le whato a ngalue ai nei ai tae au wala au nta upu I lungo le whamsinonga. O le tangirea ai ono, le ua vea ai nei ma minista wa onga. Pasanga il taitai le HRPP na ngia mai le whai unga le tausanga taluai. O le sile na mafua anga le toitolo le mta upule o le tangi a ai ono Alec Fasanga. I le taitai le HRPP ai avele avanoa e whaamai ai ngā ruenga le ofiso leo o whaia molianga. Ai o le tu te e tula iai I le whaamsinonga e peo na liputia.